Salam salam. Ndein nach. Continuity of function of two variable. You have given a function f of x comma y, a splitted function, piecewise function, and region R, set of ordered pair x square plus y square less than or equal to 1. ጥያቄያችን ምንድነው እዚህ ጋር? Does the function f continuous over the region R? So continuity, you need to remember. አሁን አንድ ነገር ስንጠይቅ መጀመሪያ መሰረታዊ ዲፊኒሽኑ ምንድነው የተቀመጠው? ዋናው ታርጌታችን የምናደርገው አሁን continuity of function f continuous ነው ወይስ አይደለም over the region R ስንባል function continuous over the region R ምንለው መቼ ነው? ያንን ማስታወስ ተጠበቅብናል። ይሄ region አለን x square plus y square less than or equal to 1. This is a disk. This is a disk including the boundary. So አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? Let's a comma b be element of the region R. Arbitrary element እንወስዳለን። Arbitrary element ስንወስድ በሁለት እንከፍለዋለን። ሁልጊዜም continuity over the region ስንሰራ በሁለት እንከፍለዋለን። interior point and boundary point አድርገን እንወስደዋለን regionአችን። ስለዚህ let a be in the region R. So በሁለት ኬዝ እናያለን ማለት ነው። Case 1, let's a comma b be interior point. Interior point. እዚህ region ውስጥ interior point ከሆነ ምን እናውቃለን? a square plus b square is less than 1 equal to 1 ሲሆን ነው ባውንደሪያችን የሚሆነው። ስለዚህ interior point ነው ካልን በመጀመሪያው ኬዝ we know that a square plus b square is less than 1. Okay, ይሄን እንዳለን ያዝና ቀጥለን continuity የሚነግረን ምንድነው? continuity check ለማድረግ የሚያስፈልገን what the limit of f of x comma y such that x comma y approach to a comma b. Does the limit exist? If it exists, is that the same as its functional value if it is defined? እነዚህ ነገሮች ነው የምናየው። so መጀመሪያ ሊሚቱን እንፈልግ። now look, x comma y approach to a comma b. What do we know about x comma y? Whenever this is a disk ብያቸዋለሁ, this is a disk. ስለዚህ a comma b interior point ነው ብለናል። ስለዚህ ወደዚህ ፖይንት አፕሮች ከተለያየ ዳይሬክሽን አፕሮች ልናደርግ እንችላለን። ከባውንደሪ ተነስተን እንጠጋ እንችላለን፣ ከውስጥ ልንነሳ እንችላለን። ስለዚህ whatever our direction ወደ a comma b በተጠጋን ቁጥር x comma y will be interior point. ውስጥ ላይ ነው፣ ባውንደሪ ላይ መሆን አይችልም x comma y። ምክንያቱም limit concept ምን ያዘናል? always እንጠጋለን። x comma y get closer and closer to a comma b. so በጣም በተጠጋን ቁጥር x comma y በራሱ ምን ይሆናል? interior point ይሆናል። ወደ a ስንጠጋ interior point ይሆናል። interior point ነው ማለት ምን አለን ማለት ነው? x square interior point ከሆነ x square plus y square is less than 1 ነው ማለት ነው። now ምክንያቱም እዚህ ጋር ፋንክሽናችን ልንተካ ነው። ፋንክሽናችን ሁለት አማራጭ አለው። ይሄን መቼ ነው የምንጠቀመው፣ ይሄ መቼ ነው የምንጠቀመው የሚለው መለየት አለብን። now ምን አረጋግጠናል? x square plus y square less than 1. so x square plus y square less than 1 ከሆነ ፋንክሽናችን is equal to limit of sine of square root of 1 minus x square minus y square over the square root of 1 minus x square minus y square as xy approach to a comma b. a comma b የዚህ ሊሚት ነው የምፈልገው። ለዚህ የዚህ ሊሚት ለመፈለግ ስንሄድ a comma b ምን እናውቃለን? less than 1 መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ if we substitute directly a square b square 1 minus a square b square is different from 0 because a square plus b square is less than 1. ስለዚህ denominator limit different from 0 መሆኑን እናውቃለን። so its limit will be direct substitution sine of square root of 1 minus a square minus b square over the square root of 1 minus a square minus b square. Now this is a limit.
continuous ነው ለማለት ምን ማወቅ አለበት functional value defined መሆን አለበት ቫልዩንም ማግኘት አለብን ስለዚህ what's f of a comma b again functional value at the point f of a comma b አሁን a comma b የት ነው ብለናል a comma b interior point ነው interior point ከሆነ a square plus b square less than 1 ነው ስለዚህ የት ላይ ነው የሚያርፈው ፖይንቱ x square plus y square less than 1 የመጀመሪያው so functionation f of x, y እዚህ ጋር ምን ተካው አጠቃላይ ማንን ነው interior poinቶችን ነው የምንተካው ስለዚህ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ነው ማለት ነው interior so this value will be sin of square root of 1 minus a square minus b square over square root of 1 minus a square minus b square so the limit and the functional value are equal ሁለቱ እኩል ናቸው the same expression እኩል ከሆኑ we conclude that the function f is continuous at a comma b at every interior point like continuous no ahon continuity of the function at any point inside the circle አረጋገጠ on the circle on the boundary ሲሆንስ case 2 let's a square plus b square is equal to 1 ሁለተኛው ኬዝ ኢንቴሪየር ሲሆን ሌዛ ነው ይሆናል ባውንደሪ ላይ ሲሆን is equal to 1 ይሆናል for these points from the region R okay a square plus b square is equal to 1 now again what's the limit of f of the function f of x comma y sin of square root of 1 minus x square minus y square over square root of 1 minus x square minus y square as x comma y approach to a comma b አሁን እዚህ ጋር እንደቀድሞ ነኝ this is our region move የምናደርገው የምንንቀሳቀሰው approach ስናደርግ inside the region ነው ስለዚህ a comma b on the boundary ከሆነ ከውስጥ ነው ማለት ነው along the boundary የምናደርግ እንችላለን ከውስጥ የምናደርጋለን ወደዚህ a comma b approach የምናደርገው ወደ a comma b approach የምናደርገው ስለዚህ ፋንክሽናችን x comma y approach to a comma b ሲል x comma y different from a comma b it is not in the x comma y on the boundary አይደለም ከa comma b different መሆኑን እናውቃለን በሊሚት ኮንሴፕት ስለዚህ in ፋንክሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው የምንወስደው now ይሄን ሊሚት ስንፈልግ ምን እናገኛለን look a square plus b square ምንድነው 1 ነው አይደል ዳይሬክት ሰብስቲቱት ብናደርገው ይሄ ምን ይሆናል 0 ይሆናል ይሄም 0 ይሆናል sin 0 over 0 indeterminate form አለን ማለት ነው indeterminate form ይመጣል ስለዚህ የዚህ ሊሚት ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው x, y approach to a, b. Let's assume let t be square root of 1 minus x square minus y square. Here assume ካረግን ይሄ ሊሚት let's represent this by star. So star is equal to limit of sine of t over t. X, y approach to a, b. x, y ወደ a, b በሚሄድበት ሰዓት to what value does it goes? x, y ወደ a, b ሲሄድ this value goes to የዚህ ሊሚት ወዴት ነው የሚሄደው? direct substitution ነው የሚሄደው a square b square. So 1 minus a square plus b square. a square plus b square ደግሞ ምንድነው? 1 1 minus 1 0. ስለዚህ this value goes to 0. As x, y goes to a, b ማለት ይሄ value it goes to 0. So t goes to 0. Now what's the limit of sin t over t? This is a common limit that is 1. Now in case 2 whenever a square plus b square is equal to 1 its limit is 1. What remains? f of a, b functional value. Is that defined at a, b on the boundary point? Yes, here it says x square plus y square equal to 1 በሚሆንበት ሰዓት f of x, y ምንድነው ተብለናል? For x, y x square plus b square y square 1 ከሆነ f of x, y 1 ነው ተብለናል።
ስለዚህ a square plus b square 1 ከሆነ f of a comma b is 1 so the limit exists the functional value defined and they are equal therefore the function f is continuous on the boundary therefore totally from the two cases ከሁለቱ ኬዞች አጠቃላይ ምን ይሆናል ኮንክሉዥናችን f is continuous on the region R በርቱ የዘወትር ምክሬ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ